Abiashara ba BIOSKI ba Chogoria bari na MWANKA MUTHIA MWERI KURIIRA na KURIIKANIA na THIRIKARI ya kaunti ya THARAKA NITHI. Munene wa town Karen Tonga uwete kaunti nige kwenda kwerusha witikanire na biashara na kinya kunisha kandarasi MWANKA MIAKA ITHATU ni ontu baingi ba biashara ba nibambiritio komboranithia BIOSKI bi ontu bara butirareo hau kabere. Martin Mwambi aina ntetoi. Biashara wa wonthe ori na kioski kana kibanda tauni ya Chogoria giakitwe thirikari ya kaunti ya THARAKA NITHI ari na MWANKA tariki 31 cia mweri uyu kurikania na thirikari ya kaunti ya THARAKA NITHI kana chokio kibanda warira kuri na magwitiganirio majeru mara magukinywa kirore gatagati karingi biashara bara batura ibanda ni bibu na thirikari ya kaunti. It is a process irendelea na thirikari gutuntu mweru na agreement expire tani kumaanisha guti mtu wina kiosk guti mtu wina store koguni kumaanisha thirikari gukubeta kairi kenda bendelea kun the stores na mtu ale akethwa ati sainite a new agreement nere ali nayo tene ni expire ni kumaanisha atina authority akwithirwa kiunaga kioski kiu kuringana na murugamiri tauni ya Chogoria twekare ni gitonga ariuga aringi biashara barabanenkerwe ibanda bibu thirikari bamwe kabendirie na barabangi gukomborithania untu burai mugaro na metiganirio mao marabachainanire kana gukinyanira kirore MWANKA wa 2019 thirikari ya THARAKA NITHI county niyo landlord ya kioski ukethero munenkere make sure gucokeria mwene kioski nuntu niwe tukwenda ku deal nayo rede tukuru igita rede tukurutha tenancy renew turi deal no ri anenkero kiosk kogu ketho wa anenkero kioski kiene wa sublete wa kiosk sokeria mwene because by that 1st of August thirikari deal na mutore anenkere kiosk. Kareni augite a biashara bakabatige kegwatio gutire muntu weretwe kana guperwa metiganirio maraba gukinyanira kirore na thirikari no bakiuga ati ni baimitwe copy of agreements gutebu nkiumba gusaina agreement utemunenkereyo kogua mba kunenkerwa agreement ukamithoma ukina saina ono kabanga kuthina agreement yakuthi ukamba kuthoma kairi maita maingi ugikamisaina gutemuntu mugiririe kuruthogu koguni kumaanisha batalo ejera copy twena like already 13 people balikitia kusaina agreements and they have complied nontulirwa weje na ID yaku na license ire urite this year ukina saina ukinathi gutena gintu kingi ugwitua arikiritie na kuga iwira thirikari ya kaunti ya THARAKA NITHI kunenkera aringi biashara baba motungata bari taboene BIOSKI na nkinya ibanda bibikire tauni eno ni tufaktite kioro kia yellow stores to landlord. Actually that is why the government is the landlord na nikyo gitumi tufaktite ku develop issues dia kioro kiu and by the end of this financial year together twena kioro na running water those yellow stores. So as the landlord, the THARAKA NITHI county government is committed kudhurwa in those social facilities. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi.